drugarice i drugovi, pre svega se izvinjavam svojim drugovima iz Slovenije, jer ću govoriti srpski. Ja sam danas do te mjere obuzet emocijama, da u ovom trenutku nisam siguran kako ću završiti. Avnoj je kruna i simbol narodno-oslobodilačke borbe. Pred muzejem je bista Čikajanka, Moše Pjade, koji je na Avnoju rekao: to je trenutak historijske uzvišenosti. I ja danas osjećam taj trenutak historijske uzvišenosti. Mi iz Slovenije nismo došli danas u Jajce zbog neke nostalgije za Jugoslavijom, pa ni u borbi sa nekakvim duhovima i avetima prošlosti. I za nas je Avnoj takva svetinja da ne možemo da dozvolimo bilo kakvu lakrdiju povezanu sa Avnojom. Avnoj za nas nije prošlost. Avnoj za nas je današnjica, današnji dan i budućnost. Avnoj nije bio samo stvaranje Jugoslavije, federativne Jugoslavije. Avnoj je bio pre svega rezultat principa i vrednosti za koje smo se borili u Narodno-oslobodilačkom ratu. Avnoj je bio prvo pobjeda principa narodnog samoopredeljenja, uključujući sa odcepljenjem. Taj princip narodnog samoopredeljenja stvorio je federativnu Jugoslaviju u kojoj su bili narodi ravnopravni. I to je bio temelj federacije. Drugi princip je bio princip demokratije. A princip demokratije je sadržavao antifašizam. I treće, Avnoj je uspostavio principe slobode, jednakosti, bratstva, za koje se je borila Francuska revolucija, Američka revolucija, Ruska revolucija, a i naša revolucija. Avnoj je bio mesto gde se kovao mir. I sada vas molim da imate milosti sa mnom. Ja sam proživeo u Ujedinjenim nacijama 30 godina. Ja sam sedeo u sali Saveta bezbednosti, gde je stena koja opredeljuje tu salu prema
prema Istriveru, pokrivena sa tapiserijom koju je izradio norveški umetnik Grog. Ta tapiserija prikazuje zgarište, porušeno selo, pepeo, vatru, dim, a iza tog pepela diže se Feniks, diže se golub, beli golub mira. Ja sam satima proboravio u toj sali i moje oči su bile operene u tog goluba, belog goluba mira. Za mene je bio to avnoj. Dragi drugovi, Jugoslavija, za koju su pale tolike žrtve, federativna Jugoslavija, bila je porušena ne zbog nacionalizama, nego zbog izdajstva i nevjere prema principima na kojima smo je ogradili. Umjesto principa samoopredeljenja ustoličio se je princip autokratizma. Umjesto principa demokratije ustoličila se je autokratija. Umjesto ljudskih prava, koje su osnov demokratije, ustvorio se je jedan režim prevare. Umjesto mira otpočeli su bratoubilački rat. Dozvolite, drugarice i drugovi, da vam zato danas i sa tog mesta pročitam nešto što je napisao veliki pesnik ovih prostora pre 100 godina i poslao nam poruku za današnji dan. Taj pesnik je bio rođen u Mostaru. On je učio u Ljubljani. On je učio i radio u Trstu, odakle vam danas i sutra dolazi pevački hor koji će vam poterati suze na oči. Daje nam za današnji skup sljedeću poruku. Na vrelu bratstva oprasmo oči u vid i više nismo slepi. Oprasmo mrlje i krv i greh